Tiang kwa banong seni gawe baro ki komen ki brio hooj nga-reply ya komen nga jong phi nga-reply nga kren ya komen jong phi kini komen ki jong phi kide ki bapan hap syapo ya ubru baklam sotho ya ubru baklam sotho ya ubru baklam perkhanjliu em un sahap syapo ya gini komen ki jong phi yang ATM phimla ban pan hap syapo ubru hi baladon ke jingmut ke bakhambiang phimla ban hap syapo kide gini kan kita ke problem ke jing ya lenti jong i hapo ke kami tubar uno brio umla badio pisah klaim na tristam klaim da ya isya ya jing ke bawan ha ke jing ya lenti ke jong e kam rep ne kam pu langkha ne kam office ne kam sarkar kam sipai ne le kam sipai ru ngi haban training shwa ngi haban mare shwa ngi haban le ki training ke per rep ru ngi pu langkha nep makhiu nep kawat hakti ha kejat ngi mong ngi mensau ngi siap pisah Trekam office ru ngi haban lek keleng balik pembiang ikut kisla jaums app jaums nam ngi yat negelenti bekim kejing ma ki sutrim yo ya kam ngi siap pisah perkhat ngi yat ha kami tubar ngi kren ngi khana ngi kren kumne ngi ruai ngi psiau ngi ak film ngi video ngi syaben ngi syakno lagi brio andal dia nang tangila mensyang ngi siap pisah kano kam bangi 3M klem unong ben klem unong tan nyemla mini pisah kam ga besuk om judan na perthai kam ga be sudah bangi siap pisah ru ni klem yo da besuk ya pisah okey hela suthu ya kata punya ruah siap komplit oke ya Pak Hei, habis bom ni deh. Son balik gua. Pega. Ya semua tuh teh. Ya tre tuh styrim teh. Ini last jam. Semiring jam bah. Masak di sini. Masak di sini ni. Itulah hap gua. Tahu. Lebiang mah.